Ka public hearing balapan long da ka Meghalaya State Pollution Control Board hinin kasngi kabiyaday bat kajing shna ya ka karkhana shna dawbilat batamay da ka Meghatop Cement Private Limited Hawaii Narpo East Jainta Hills District kelakut no da ka basuk basan hak atay ka jaka balapan long ya kajing yalang. Henry kani ka hearing kalapan sa jing kanmau namar kajing bom don jong kisur ki bapersya ha ka baro ki pajba ki badon ha kani ka jaka ki penpau kajing kersan ting ya ka Meghatop Cement ha ka joka por ki seng bahalang kila sya khanglat bat sya pensange bandrung sya ki jaka badon ka public hearing da ki nong shong shnong ka YAJR Narpo kumbashi kilometer na ka jaka balapan long ka public hearing. Biar jimut lang wiki pajba kiwa mantis. Resources Private Limited maka Pito entre yung kata company hit tayo layo yung ay ki condition yung kata if they are ready Isrui, empat bukan serui. Kita dah meniki wakrak jadi di terpilih sangat. test deh wami madidam kan ni ka dem MD Hamal lagi hearing ni penpau ni kecing persya. Nama lagi suatu bakal we jom kerja menriu kamtam sekali tanya. Ni hakwe kesini insah kecing dom. Berkai ke banjia ke peteng kejongi. Da dangya peteng kumni kini ke semen plan ki wan banseng kita kan karkana jom ki hakni ka tanya kejongi. Tapi kuma PUI bal ki suhi nak por ni persya ada ki semen plan ki batamai ada ki limestone mining kita terter ni persya baik martis tu kita kemarin. Umintri rang ba ka Jilla Meghalaya